Kamal akanın jorgosu. Jorgosunu ko'rsatamiz hozir. Ha, hadi. Hozir jorgoni chiqaramiz to'g'anlar. Ketdik Kamal aka. Kamal akanın jorgosini ko'raylik-chi. Hadi hozir chiqib tartaylar. Ha, aydan. Ha, mashinamiz. Akçı göğüken eken masanızda. Yok, ben jo'g'otib oldim da. Aparatda? Men mashinaga qiziqmayman da. O'sha uchun. Barliq narsa o'zining qiziqqan narsasiga qiziqish kerak da. Aka, bayaqı uyda bir atlı sakayt atmışsınız. Oşunu şu videonun ayağına koyup koyalım. Mayli. O bayaqı çıqqan jarav ne aka? Anda jol bilan sakayt atasiz. Ha, onu biziklar o'z qilozdan Rossiyadan kelgan jara deb otini bilishmaydi da. Ha. Ol bayaqı otda oyog'i bag'ib turibdi, qattiq chavyez. O'shadan foyda bo'ladi da. Oşunu bayaqında darıqananın çöğüm neme bilen emas? Jo'nlar tabiiy chop. Tabiiy chop bilan qilibsiz, ha? Ha, jo'rg'on tartib qo'y. Mashinadan to'yib ketadi. Az jorg'a o'tamiz buni. Tabiiy chop ne degan chop aka? Buni talada o'sat gulqayir saqayatlar. Ana, gulqayir degan chop bor, endi hozir yoshlar bilmaydi. Aqsoqollar biladi. Oşo bilan saqaytdingiz. O'sha bilan yaxshi saqaydi, boyagi eshik qalvadi, toza saqaydi, ukolsiz saqaydi-da. O'sha hozir bir butundan suratini ko'rsatdingiz, ana bir suratini da gördüm de özünü turgan hozir qilsinchi. Birinchi ko'rganda barda ko'rib bo'latning at bo'yda o'ladi deganlar. Yo'q da, o'sha nimalar yo'q. Yaxshi saqaydi, ana budaydaga sharmanda qiladi-da. Bo'ralarga ko'rsatsam $2000 berasing darisini deganlar. $2000 olgandan ko'ra atni so'ydirgan yaxshi deb qoldi. Xudoga shukr, yaxshi. Talada bekar chop menenle talada o'zi o'sha choplarni yasaladi darcha. Anda hozir aka jorg'oni ko'rsatadi, ha? Jorg'oni ko'rsatadi. O'sha vaqtda anam ko'rsatadi. Ova, bo'tir. Ketdi jorg'a. Kamal aka, bu qanday jorg'alarning qatorida? Bu bayaqi jarishga tushgan jorg'alardan. Babaning jorg'asi bor. Qonunda Angliychan yo'q aka bu da. Bu o'sha chet mamlakatidan da. Qattiq aydagin. Qat aylachi. Bu yuguradi dağı. Gördün mü? Bu hem yaşta жаңасы. Biro aka, bu jorg'oni dağı bayaqında jorg'osini keltirish kerak da, tarbiyalash kerak da, to'g'rimi? Buni kunda jorg'latib, jorg'osini ochish kerak da. Jorg'osini ochish kerak da buni. Bular ana kuluk dağı bo'ladi, emas, bizami? Ema, bunday tur. Bu yerdan chapqin jo'n chap. Jorg'osda chapchi. Jo'n chapqin. Yashi жаңасы-yu? Жаңасы-da. Bo'yida. Aha. Jo'n chap. Uloq ko'rmak bo'lish kerak, ha? Ularni yugurgan. Ay jonivar mana. 5-5 ga chiqib turganda. Bu yoqqa chap kelaman. Chapchi. Buni kuluk deb o'ylaydi bordi, ko'rdingmi? To'g'ri boshqa. Jorg'osi da bor ekan. Hem jorg'oladi. Yemi jorg'oladi. Buni jorg'osini ochish kerak da. Jorg'osini ochish kerak ekan, jana jorg'osi bor ekan. Ko'rdingmi? Jorg'oladi. Ko'rdingmi? Bir tempda ilgari Sayzmalda Alaykunning o'ytalına borgan, ko'k jorg'o xuddi shunday. Aha. Hem o'ytallar biladi. Ko'p yil legenda bo'lgan shu. Ko'p jorg'o. Men Soyuzda ishlaydilar, Soyuzdan o'sha emeге borganda xuddi shunday da. Ular qanchawatida Pamalda жылқы minadi. Bayaqda baygelerga jorg'odaga salatganlar da. Bo'yi qancha chiqadi? Beri 60 ga jetmaydi, 57 chiqadi. Bu o'sha cho'ng jorg'odan da. Ana bu ishlar var, og'zini ham sayotadi. Og'zi ham ko'ribdi. Ova chaqasi. Ana bunun aşçısı berken birlerden. Gördün mü? Bunu baksa yok işte çıkart. Jorg'olat mı? Jorg'olat jonivarda. Var mı? Jorg'osi dadilgan ekan, jorg'osini chiqarsa. Ha, jorg'osini ochish kerak bu. Hem bayağı jorg'osini ochib kunda nima qilib, ana buni zamir bayaqi ko'p darilikka olib minadi deydi. Ha, jo'sh bu. Jo'sh, o'shaga minsangiz, qonni guyotdi odamni-chi. Aka, basin qanchada otasiz? Basi jo'ndalar. Anan biziklar hali otni netdesa minib olib saki, masalan, adning foydasi yo'q. Buni ham jorg'a bilan ketgan odam cho'kkan
менен тең да. О, полный мүчө иштейт да. Ооба. Жакшы ака. Баасын айтыңчы. $2000. $2000. Ооба. Багып туруп сойдурса да 250 лаан бөшүн нарагы да. Жап сойдурбасын ака минсин бирөөчү. Бирөө ошону чыгарып коелу дегем, жорго чыгарбайт эле. Немеси таза туяктар, а? Таза эч эмес жок. Анан чарчабастан да. Мына көрүң, берак келиң. Чаап жана келгин. Атты бышылдаган укуйсаң. Дыханиясы жакшы экен да. Тамосун чоңдугу. Кой бер, ооя, кой бер. Кой бер. Жүгүргөн көрдүңбү? Алиге улакка чабыпкан аттардан соң. $2000 ака өтө сонун багып койдуңуз. Жүгүргөн. Ооя, кабар бер, алыстап. Алыстап кетер. Берак кел. Токтот. Көрдүңбү, азыр турган атты. Ооба, баягындай. Чуркап келгендей эмес го. Ооба. $2000 кеми бар экен достор. Камал аканын номерин Бул чыгыш менен кесерек алайык болот да. Эми акас бар да. Аттардын арагына чыксаң, аркан бар. Аркан кичине жылдырып арканда дагы кашкатты минип түшө. Аркан ап коер. Мунага $2000 десем, Камал ака акам боласыз да. Бул таза кесел эмес. Азыр байлап болду, атам самында баары кесел деп сурап калат. Анан кеткенин карасаң, жана бар. Көрдүңбү? Болду да каласы эсин тапсын экен сонда. Камал ака бул баягы бутуна жара чыккан ат деген ушул да. Жара чыккан ат. Жаныбар бул эмне үчүн ушунча арык болуп кеткен ака? Буну бутуна жара таасир эттиби? Жок. Буну жакшы болуп калган жерде бирөөлөр үйүргө турган үйүргө бардым да. Кече келди үйүрдөн. Үйүргө барып келди го. Ооба. Буну бутун не деген оор ака мына? Мындайда Замир Дөмпөйүп биздикилерчи. Баягы атты аябай багабызда сууткысы келбей, редко катты чапканда буттарына май түшөт да. Ошондо мына май түшкөн атпы? Ооба, май түшкөн, анан кийин жара айтылат. Анан биздикилер жараны Россиядан келген жугуштуу оору дейт да. Бул өзү кылып Россия метелер. Болосо бул ат 180 ат экен. Жаман чоңойт экен бул. Нокко аттын эң күзүр аты болгон экен да. Мага Адыл Майлуу айтты. Адыл эке бар го. Анан буну мен өлкөлдөгөн жок, неме? Жөн чөп дары менен кайта мына мулар таптаза бүттү да, мулары. Ошолар да ишик беле? Мына жерге чейин ишик эле, жара баскан эле. Охо. Азыр мына жери калды. Мунаны мен баягы үйүр көргөндө дарылап тургула десем, дарылап атыр да. Ошондо үйүргө бул канча жүрүп келди азыр? 1 айча болду да. Кетип атканда оң беле? Жакшы эле. Мына пут менен мына тей берип, му жерде эме алып койгон да. Бирок жакшы сакайды да. Анан азыр көрөсүң, ушул чоң аттын тездигинен ушунан көрдүм да. Минген. Ана бул Европа окшойт ака? Билбем. Тайлыгында 650 алынган экен жашында. Азыр где-то бир 70тен жогору. 78 эле. Азыр 5 см кичинерээк мына карап атты. Көрдүңбү? Көрдүңбү? Бул семиргенден кандай ат болот билбейсиң. Акел меттерди көрүп бар. Өзүнүн калпына канчада келтирип коесуз? Болду, үйүрдөн келип тазаланган ат 1 айда тартасы. 1 айдан кийин. Пулу сатылып кетпес. Буну $20,000 аралыгына сатып койгон экен. Улагы кандай экен эле? Улагы өтө күчтүү экен. Жашычы? Жашы 2 ас ыйлат экен. 2 ас. Мына карасаң, арык малында 1.70 экен. Көрдүңбү? 75 болуп 74-75 болуп. Ташташындай экен. 5 см чөгөт экен да, ат артаганда. Какпа алып кетип ийет. Бирок ана өзүнүн немесине келгенде баягы толубайсың, көк атындай болуп кетирем кылганда. Толубайсыңчы ушундай. Себеп көп баштан өттү. Баягы ат бир көтөрөн болуп оңдолгондо күчтүү чыгат да. Күчтүү чыгат да. Баяда ушу бир балдар айтып берип атты да мага ушунчу. Мына уртакын ушуна алышат экен. Биз ал пөпөлөлөп багып, атты баягы май басып апарып чыгат экенбиз да, бурак кылат экенбиз да. Буну жөнүндө эрек эме алып коюш коебуз да. Болду. Маселе. Буну азыр сатпайт экенсиз, а? Эми азыр сатсаң бар, пасурайтты. Пасурайт. 1 айдан кийин. Эми Оны жоргону сатабыз. Элге бир жорго чыгарып көрөлүчү. Көзү жеткендер эми сурай берет эми ака. Келип, ажикеге улакка барат бирок. Эми азыр сал болбойбу дейм ака. Жок, боло берет. Боло береби? Бирок дагы деле азыр реабилитацияда адам дарыланып атат да. Жок. Токтогон дары. Токтоттуңузбу? Улантып берсеңиз эмне болот ака? Жок, буну сакайта турган жери жок. Только ошо баягы путу уруп, ошол жерде баягы путу
tiyip ayırıp koyganda metçe. Anam bayak üyrüge bergen balak atka jemda beripdir. İçine salıptı da. Tolga beyleri koyuyordur da. Beye koyup hem azırlı beyderdi az beye mını çalıp koyup da. Berbesen de kapa olar. Boldu haydi. Onlar kamera kameralarını yazıp koydum. Buna jorbanı sıra veresler.